Intambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda itera ikibazo gikomeye mu basivile ndetse n'abayobozi bo muri Kongo muri rusange, kubera ko iyi ntambara kuva yatangira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda itakaza ubutaka. Ubu butaka bukaba buri kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Kuri ubu Patrick Muyaya yatanze igisubizo gitangaje ubwo yabazwaga impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irwanya umutwe wa M23 wonyine. Ku rundi ruhande intambara irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvugwa ko indege z'intambara zarashe igice kigenzurwa n'umutwe wa M23 ndetse ibibombe byaraswaga n'izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibi bibombe bikaba byangije imitungo y'abaturage ndetse bikica n'inka nyinshi n'indi mitungo itandukanye. Abaturage ngo bakomeje guhunga ku bwinshi. Iyi ni intambara ikomeje gukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho binagaragara ko nta cyizere cy'uko iyi ntambara ishobora kurangira mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarubahiriza ibisabwa n'umutwe wa M23. Abantu benshi bagiye bakomeza kuvuga ibintu bigiye bitandukanye kuri iyi ntambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe bavuga ko ikibazo nyamukuru ari umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje kwica abo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigatuma umutwe wa M23 usa nk'urwana uri gutabara bene wabo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje gukorerwa iyicarubozo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibyagiye bigaragara abo mu bwoko bw'abatutsi aho bakomeza kugenda bicwa urupfu rw'agashinyaguro, imitungo yabo ikangizwa ndetse bagasahurwa. Muri Masisi umutwe wa M23 wigeze gutanga impuruza y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gutegura jenoside yo gutsemba abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ibintu bikomeje gukomera muri Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kugenda usabwa gushyira intwaro hasi, nyamara uyu mutwe ukavuga ko udashobora gushyira intwaro hasi mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo harimo imitwe yitwaje intwaro bakomeje kugenda babagabaho ibitero bikomeye ku birindiro bitandukanye n'uduce uyu mutwe wamaze kwambura igisirikare cya leta FARDC. Aya ni amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngiye kuba nkugezeho 5 kuri 5. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezeho 5 kuri 5. Reka ntabatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahaswe ibibazo n'itangazamakuru ku birebana n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo n'intambara bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ukorera televiziyo y'Abafaransa France 24. Muri icyo kiganiro umunyamakuru yabajije Patrick Muyaya impamvu guverinoma ya Kongo yibanda cyane mu kurwanya umutwe wa M23 wonyine, kandi mu burasirazuba bw'iki gihugu hari indi mitwe myinshi yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'abaturage. Mu gusubiza, Patrick Muyaya yavuze ko umutwe wa M23 ari umutwe w'iterabwoba uri kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe iyo mitwe yindi nta kibazo iteje, ahubwo ko ari amabandi yitwaje intwaro agamije kwibonera indonke gusa. Umunyamakuru yahise amubaza ikindi kibazo avuga ko hari ibyegeranyo biheruka gushyirwa hanze byemeza ko igisirikare cya leta FARDC gikorana n'iyo mitwe yise amabandi yitwaje intwaro. Iyo mitwe ikaba irimo n'umutwe wa FDLR, kandi iki gisirikare kizi neza ko iyo mitwe ari kimwe mu bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri iyi ngingo Patrick Muyaya yasubije ko FARDC idakorana n'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo ko ari ibihuha byakwirakwijwe n'u Rwanda rusanzwe rutera inkunga umutwe wa M23. Abakurikiranye iki kiganiro banyumuje Patrick Muyaya bifashishije ubutumwa bwanditse bavuga ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko FARDC iri gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR mu rugamba iyi leta ya Kongo ihanganyemo n'umutwe wa M23. Abandi nabo babwiye Patrick Muyaya ko ibibera muri Kongo nta banga ribirimo,
kuko bikorwa ku karubanda ndetse ko no mu minsi mike ishize bamwe mu bategetsi b'iki gihugu batangaje ku mugaragaro ko bagiye gukusanya imitwe yose yitwaje intwaro kugira ngo bayifashishe mu guhangana n'umutwe wa M23. Ubutegetsi bwa Kongo bwakunze kunengwa na benshi gushyira imbaraga nyinshi mu kurwanya umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ariko ubu butegetsi bukirengagiza indi mitwe irenga ijana irimo n'umutwe wa FDLR wasize unakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Iyi mitwe yose ngo ikaba imaze igihe yarazengereje abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu imirwano irakomeje hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu ngo indege z'intambara za Kongo zisigaye zirasa ibibombe biremereye mu bice byose bigenzurwa n'umutwe wa M23 nk'uko uyu mutwe ubivuga. Ni nyuma y'icyumweru hari agahenge nyuma yaho ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 ku rugamba rw'imirwano muri teritwari ya Rucuru, Majoro Wiringoma yabwiye BBC ko indege zarashe mu gace ka Canzu na Mushungati. Canzu iherereye muri groupement ya Jomba hafi y'ikirunga cya Sabyinyo ahegereye umupaka w'u Rwanda. Majoro Wiringoma yagize ati barashe ahari abaturage bagamije gutera icyuka cy'ubwoba. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yabwiye BBC ko ibivugwa n'umutwe wa M23 ari amagambo adafite ishingiro. Yagize ati abasivile bari batuye muri ibyo bice bavuga uyu munsi ni impunzi zagiye ahandi. Indege ebyiri z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ziherutse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga mu kirere cya Goma bivugwa ko ari ibikoresho bishya bije kurwanya umutwe wa M23. Imirwano ikomeje kuvugwa mu gihe abategetsi b'akarere bari gushyira umuhate mu gushaka guhosha amakimbirane ari hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse no kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Kongo. Ibi bitero by'indege byateye guhunga kw'abasivile mu bice byarashweho hamwe na Bunagana nk'uko bimwe mu binyamakuru muri Kongo bibivuga. Abantu barenga ibihumbi 300 bamaze kuva mu byabo muri Rucuro bahunga imirwano y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 nk'uko bivugwa na ONU. Imibereho yabo mu nkambi z'impunzi ziri hafi ya Goma iteye inkeke nk'uko ishami rya ONU ry'ibikorwa ry'ubutabazi OCHA ribitangaza. Ngayo nguko rero haya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.